Ngithanda ukuthi-ke nginibingelele khona la ku-Big Space. Sengiphinde ngabuya-ke fune indaba-ke ithinte zediski, iy'ndaba-ke nje ezenzeka lapha kumaqembu akwi-PSL. Namhlanje ngiphethe-ke iy'ndaba ezahlukahlukene, kodwa ngizoqala-ke nje la ngodaba-ke oluthinta ugolikhipha we-Kaizer Chiefs, yena-ke uBrandon Peterson. Sibonile ngeweekend ukuthi-ke uPeterson ebengekho kuyona-ke iSoweto Derby, bekuvimbena-ke lapha uvuma. So la khona ama-updates-ke aphumile ngendaba yakhe-ke na uPeterson ukuthi-ke kahle kahle kwenzakaleni ingane bengekho. So baveza ukuthi-ke uPeterson une-injury and i-injury yakhe izombamba-ke 2 to 3 weeks. Basho njalo bathi kuzothatha boma 2 to 3 weeks ukuthi-ke lulame kahle. So indaba yakhe uPeterson iconfirm eyibona-ke lapha abaqeqeshi bayo kwiKaizer Chiefs, okuyena-ke lapha uKhalil Ben Yusuf, mase kuba nguye-ke lapha uCedric Kaze. Ngidlule ngilapha kwindaba-ke ethinta umdlalo webhakabhaka uRile Mofokeng. Kuney'ndaba-ke lambukele ey'nkulu, iy'ndaba ey'thintayo naku uMofokeng. Kuvela ukuthi-ke iqembu lale Scotland okuyi-Celtics baveza ukuthi-ke selibekeke lapha etafuleni or ngithi likhipheke i-offer engaphezulu kwa-5 million USD for yena-ke uMofokeng, oku-82 million wamarandi uma-ke uyiletha la eMzansi leyo mali. So injalo-ke mbukeli u-82 million wamarandi namanikiniki. So injalo-ke indaba yakhe uMofokeng, and baveza ukuthi-ke ibhakabhaka belingakaphenduli-ke ngale offer, kodwa-ke makuhamba-ke isikhathi mbukeli makukhona-ke okuvelayo ngiyobuya ngizoku-update. Yizo-ke lezi-ke indaba ey'sematheni ade ngikuphathele zona. Cela-ke mbukeli ukuthi ungakhohlwa ukuthi-ke ulike and-ke usubscribe. Ake ngithi-ke nje danke, ngiyazibongela.